Aprang si Norris Today News kilang aradon phasame kardom people surprise lo kardom. Pine berta thun bang nilimeng sami merdan phang chupi tangte non bertang ton pen arjuponita. Dolamarang kangalong KAC CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen ong dung giklempon tangasahi kang pupon. Lakhain ko retro Dorbagori MSC constituency ki parlo Dolamarang kangalong KAC CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen Dolamarang kangalong kido ong dung giklem kitangpon tangadi malong kang puasay padopon. Lason si Dolamara Lokimonas Ramalong sitami KAC CM Dr. Tuliram Ronghang kahumri kita mahut ong dung Lokimona phan ki kroyra de tumpen sitami chitong dunsi jaime kardi pidunsi misen pen pachun pon. Lason si atumi kang pupon ason Dolamara longkido BJP Mondal Office KGVB Girls Higher Secondary School Dolamara Hemphu Lokimon MV School Lokimon Asramalong Mass Kitchen Set, Lokimon Asramalong Guest House, Laan Henlo. Bangsoja Megalong Team Karbianglong, KAC CM Dr. Tuliram Ronghang, Local MSc Anparta, KAC Education EM Richard Stockby, Local MLA Darsing Ronghang, EMs MSc Slapen, Ong Dung Ketekidingatum Chitong Dunsi, Mesen Pen Pachun Pon. Dolamara Penavina Stockby, Report Northeast Today News. Bedbari terona rong kidamatawar dolong kahinwa jok kidam kivan kisun kachitong nang. Lakhain ko ratrok Dwarbagori MSC constituency ki parlo, kikangadong polling station ki parlo, bedbari terona rong kidamatawar dolong kahinupiga jok rong ada de tum kitam kivan kisun thektiklo, usi rong phora de tum ningje poreti. Labangso dolong kidam tanga porahut sarkar pen kirap nang pilo. Bonta kopi ko son penloni nang patang pipidetlo. Lasi halaswahut Karbenglong Council pen dolong ng piluku rong pa rong ada de tum ninga rong piko sitamin ninga rong nagason mandetlo. Lasi bedbari kita matawar laki rong po ka chela de towar lasi rong ada de tum pen ning kemi abangku Dwarbagori MSc Anparta Education EM Teachers to biaphan kachuning ripon ki kidam kebang sumpik anlo. Lasi dolong ng simar pithapu rong ada de tum ninga klong pen chuning report. Lukhimi Churi Ben Mongol Singh Report Northeast Today News. Sinhaso na work ki parlo disobay saini langso gaon bora GB ake hai Thomas Timong lapen ari sanghwa tu pherangkia mai ke phapon. Lason si East West Karbenglong ang kangpi non malom Jasamet Meghalaya pen Assam border along alam kia puthak gaon bora Thomas Timong pen asapso ningaru kamatha alam thi chepaklang pon. Lapen ki ilitum along ri koson si chirai komponjima Lapua puthak karbirong asara mai atumapang chuning ripon alang lihin pen. Lason si pinang analam the karbianglong kuson si chirai komji mapu matha pami pen si non kachari bo matum sitami border rai kidu bo matumapan chilangpon paminangji lapen border abang sitami permanent solution chingki chithan pon sirak nang popusi chuning ripon. Lapen Karbiricho Habipinpo Longria Sir Alang Litum Pusitami Laso Putak Chilang Dun Pen Chinki Chithanta Masonte Mesenji Mapusi Chuning Ripon Ake Hai Thomas Timong Ahin Pen Hirangkia Tingnu Nangki Jai Dun Alam Tile Arjupon Sinang News Report Northeast Today News Kilo non tapat arong ke pucot kali ilitum kilang dam cot poisa ki pichot thang ta leve aho langlo melo sita
poisa le pisata kititang arje ke litu vanu lelo la le chimata dang la si la son akam ahoya duinon akitir klong ye phan ili rong asara tum sita thur pak pen sorkar tum phan kachithan kachimunji ajakok du lahaya pawari ditu balok da dulo lasi rong asara tum pisi kang samri kidu klima hala jilang suolong akar bia phan ki plungan setame ilitum ke rong asara tum beng samduri lahai setame ilitum cingjin sudu nai kar biara hala daktar rong asar dulo ilitum cimatha du thek nai rong asara tum thur paksi ilitum lahai tap protest du nai pot lasi nali tum phan rong asara tum phan ansata nanga chudingri alam ke la hello hala so pawaran sta kongres sarkar sta wan thek the pon thu ek non bjp sarkar sta pon thu ek akisung nang elikar biara lasi neli kachinidam ke la hello non ilitum karbia kai ansta me eneng sipet eneng le pet akire set pele du non poisa kachu enutap kichu du tap pen ilitum matha the de nai khei che pavir nange longri che pavir nange arong arada tum setame la rong asora phan ka pamahu ba ke be ki pa ke phon la haya kam klemri athema nang mithang nang kai kereng nang yi awar sai nang mithang chi long thek thesi habang phan ke be yi rong arat ki luwa ka tum phan ka pamahu poji la soda kam be klemri la sona kam bulo tante ilikar bia ke kapapidun lok akam se bandet lo kapapidun lok arat se mandet po tante pine berda kilang sing ton pon ikok lo do mi thak ni kardong